Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Khooid Yaka wa Myntdu hagajinya kun ban pene penbha Yaka wa Myntdu kabadai tang maka kaba penbiang umbam umdi bat umrep umriang yaki nong shong shnong bat nong rep hagi khendiat sngi kala yop diang yaki jing ujor bat don kajing Khlong Pathar yaki mau bat khendau daki JCB bat rock dumper Naka wa Myntkrem bat wa Myntdu hagajing shna yaka juwai bypass na road ka Myntdu ha ukurwo balapha da president ka Khooid Yaka wa Myntdu ukro el parian Ulaong baka seng daga jing ngokya halorgani kala hiar jurip daladi syakti kawa bat lalap bay kite ki mau bat khendau la Khlong bean bat kabapen kendet shu ya seng bay kite ki mau bat khendau la penan kam hakaban shna ya ka jowai bypass ulaong gani gajing le Pathar ka office UEPWD road jowai central division kalong kumba penyap lupa ya kajing im ki breu bat ki do ki batrang ban yo ya ka ka Khooid shu kalong kumba le khnang ban persya ya ka hukum UDC West Gentle Hills district kumju ka hukum CFO JHADC kabalakhang persya ban Khlong mau Khlong siap nakawa Myntdu khamtam da kitrok JCB bat dampa kumta ka Khooid ya kawa Myntdu kala Kyrpad UDC UDFO CFO ke JHADC kumju ka Meghalaya State Pollution Control Board Khlong ban Pynshitom ting iki engineer ka PWD road Jowai Central Division katkum ki anya da maryang yada bat yada wa hakani ki jinlet pet la don ringkat ka kong Bibla MCS ADC Western Hills District Uba H Nong EEPWD Road Jowai Central Division Uba H Pasa naka office CFO JHADC bat kirurang ba kasnong Jowai Dan citi ke dysfunction. Dysfunction ini teman Khlong dysfunction. Kampung pak. Tekan katanya keren ke baik. Mau, tapi ini nong shong the question mark mata ke district magistrate. Kita tak mio ang ke design. Ang tengil ya long megi gini bapul Khooid nang ni kit becha. Dam becha nang kita. Kami kata tengil dapoy bahaban kan kulma kan mio short ke ada administrative ada. Nah Khlong ko. Mio short itu tengil identify kan mah ang Yaka pada ban Khlong lama kami ini kwa bagi bantu sangat sangat patro. Tapi kini kita lah dep kene kata ke PHC store kata ka pam kam ini tu kita cak tengin itu jelas nang kan ini bila Khlong mah kalong ka bashay bet no da ka bashay bet ya kan nirungin Khlong no ne kin Khlong no ne i shwa kom ne i shwa hadu kata kapor bangin da yo da ko wi ka order ne kini tiga ong ni mani Khlong lo tu kapor am ka sutun yes naman mentan pi ong yo new ma pada ong ong ban kajing kentu ko jom yo new ma ha khetang kini kita bagi kendau te ai man wasang ni ka skeme gani ru le namar kumbalong new ma ki Khlong lang ni ki siang sura kakan ora em ya kata kan ta la long shai ba kam kim dei ban le ko ta temud ya kan ni ba mentai ya uni i hang ni ta ya ka thi pan kuli kita ngi kendau that's it ban yada yegene kajing tua jong ne kendau stay ro yegini de ban remove no te ban sina de kita ki san kita